Nongeye kubahereza ikaze mu makuru agezweho muri kano kanya. Amagambo aremereye cyane yamaze gutangazwa n'inzego z'umutekano za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo arakomeye ndetse anatera ubwoba cyane. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye i Kinshasa, umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari kumwe n'umuvugizi washyizweho mu buryo bw'agateganyo w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bongeye gushimangira ko bagomba kwihorera ku mutwe wa 23 ndetse bongera guca amarenga ku uyu mutwe bagiye kurwanya bivuye inyuma ndetse bakawuhashya yemwe bakanawusenya nk'uko byagenze muri za 2023. Namakuru amaze gutangazwa nyuma y'andi makuru akomeje kugenda ashyirwa ahagaragara yerekana ibikoresho bimwe na bimwe by'indege ziganjemwo iza pilote izitajyamwa pilote zerutse kugaba ibitero mu gice cya Kisangani. Amakuru akomeje kugenda ashyirwa ahagaragara by'umwihariko ndetse n'amafoto yamaze kugenda ajya ahagaragara yerekana ibisigazwa by'indege zitari nkeya zangiritse ubwo zagabaga igitero mu gice cya Kisangani nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Izi drone ni izo mu bwoko bwa kamikaze ndetse kugeza amagingo aya ngaya ni zimwe mu zikomeje kwifashishwa mu bitero bikomeje kugenda bihindura isura. Amafoto yamaze kugenda ashyirwa ahagaragara ku mbuga nkoranyambaga rero yerekana izi ndege uburyo zagiye zihanurwa ndetse n'uburyo zagiye zitwikwa mu buryo butangaje. Ibi kandi bikaba byongeye gutera umwuka mubi cyane, aho uruhande rwa leta ya Kongo rwongeye gushimangira ko rudashobora kwihanganira umutwe wa 23 ku bitero bakomeje kugenda bagaba mu bice bigiye bitandukanye. Ndagaruka kandi ku buryo umutwe wa 23 wamaze no kwemera ko ari wo waje kugaba igitero ku kibuga cy'indege cya Kisangani giherereye mu ntara ya Chopo, ndetse n'andi makuru akomeje kugenda tugera bivuga avuga byinshi bigiye bitandukanye turagaruka muri kano kanya. Hanyuma ndagaruka kuri ya nkuru nabararikiye y'urupfu rw'uyu muhungu wa Colonel Muammar Gaddafi wahoze ayobora igihugu cya Libya waje kwicwa arashwe. Uyu musore kandi akaba ari umwe mu bari batekerezwaga yuko ashobora kuzasimbura ise ku butegetsi nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Mwese mbifurije ibihe byiza, mbifurije no kumererwa neza, mbifurije no gukomeza kugira ibihe byiza cyane. Reka turebere hamwe abikomeje kugenda bivugwa. Reka nkwibutse gukanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze hano rero, kugira ngo uwa mbere mu bazajya badukurikira ndetse uwa mbere mu bazajya badukurikira mu makuru n'ibiganiro byacu. Mu makuru akomeje kugenda atugeraho muri kano kanya, Lieutenant Colonel Mark Hazukaya niwe muvugizi w'agateganyo w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashyizweho by'umwihariko muri izi nshingano mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2026 nyuma yo gusimbura Major General Sylvain Ekenge Bomusa Efomi wahoze ari umuvugizi w'igisirikare cya leta ya Kongo, ariko akaza gukurikiranwa ibirego bigendanye n'imvugo yakoresheje zitari nziza. Kugeza amagingo aya ngaya mu kiganiro yaje kugenda agirana by'umwihariko n'itangazamakuru i Kinshasa nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga, aho yarari kumwe by'umwihariko n'uwaje gusimbura uwahoze ari umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko bigaragara, Lieutenant General Jules Mbanza Milambe. Bongeye gushimangira amagambo akomeye cyane maze bavuga yuko ibikorwa bya 23 ikomeje gukora by'umwihariko igitero yagabye Kisangani igomba kuzakicuza. Uyu mugaba mukuru w'ingabo za leta ya Kongo kugeza amagingo yangaya wasimbuye Christian Chewe Songesa yavuze yuko ingabo za leta ya Kongo zigikomeje n'ubundi kwitwara neza ku mirongo y'imbere ku rugamba. Yavuze ati tugiye guhera muri Kivu y'Amajyepfo turwanya inyeshyamba za 23 ndetse tuzakomereza muri Kivu y'Amajyaruguru, ndetse ibikorwa byose by'intambara ndetse no kumena amaraso bakomeje kugenda bagaragaramo ibingibi bagomba kuzabiryozwa, bagomba kuzagezwa n'imbere y'ubutabera. Uyu muvugizi w'ingabo za leta ya Kongo we yumvikanye ashimangira ko ibitero byagabwe muri kiriya gice nubwo bitigeze bitana abaturage, ariko kandi byagize ingaruka ku bikorwa bya gisirikare, maze ashimangira yuko ibingibi ari ukurenga umurongo utukura, ndetse ashimangira yuko ibingibi mbere yuko bagomba kubikosora bagomba kubanza n'ubundi gushaka ba nyirabyo cyangwa se abatera ibyo bikorwa cyangwa se ababitegura. Aya magambo yumvikana neza yuko no by'umwihariko n'ubundi ubutasi bwa leta ya Kongo
ndetse n'ibindi bikorwa bya leta ya Kongo bishobora kuzibanda cyane cyane ku bayobozi b'umutwe wa 23 cyane yuko ari umwe mu mitwe ikomeje kugenda ishyirwa mu majwi ku buryo budasanzwe ndetse kugeza amagingo aya ngaya leta ya Kongo ikaba ikomeza gushimangira ndetse by'umwihariko no kwerekeza amaso ku bategetsi b'uyu mutwe wa 23. Amafoto rero yamaze kugenda ashyirwa ahagaragara ku mbuga nkoranyambaga yerekana bimwe rero muri ibi bikoresho nk'uko bigaragara bigize izi drone, byerekana neza yuko ari drone zagiye zishwanyagurizwa mu kirere nk'uko bigaragara. Mu mafoto akomeje kugenda agaragara by'umwihariko yaherekejwe n'ubutumwa ku ruhande rwa leta ya Kongo bagize bati iyo niyo drone umutwe wa 23 wakoresheje ugaba ibitero muri Kisangani, by'umwihariko n'ubwoko bwa drone by'umwihariko bwakoreshejwe bwashizwe ahabona rero n'ubundi bikaba by'umwihariko ari zimwe muri drone zizwe kugaba ibitero bikaze. Byemezwa ko ari drone y'ubwoko bwa kamikaze yifashishwa by'umwihariko n'umutwe wa 23 mu kugaba igitero, ari nacyo byitero by'umwihariko giherutse kugabwa mu mujyi wa Kisangani ku kibuga cy'indege. Izina ry'iyo drone kandi ryitwa Yiha nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, riva muri manufacture muri Turukiya Istanbul nk'uko amakuru tugera bivuga. Iyo drone kandi yari imaze gukoreshwa mu ntambara zitari nkeya n'ubundi cyane cyane muri Ukraine, muri Syria ndetse na Pakistan. Ni zimwe muri drone zigezweho ndetse zifite ubuhanga budasanzwe. Iyi drone yitwa Yiha gatatu yari igenewe kandi kugaba ibitero bikomeye cyane ku bikoresho byo kwikingira cyangwa se byo kurinda ikirere, by'umwihariko mu bibanza bibarizwamo za radari zicunga umutekano ndetse zinagenzura ikirere cya Kisangani hamwe n'ibirindiro bya gisirikare by'imbere. Iyi drone kandi byemezwa ko ishobora kuguruka amasaha atari makeya mbere yuko n'ubundi ishobora kuba yatangira kurasa. Iyo drone yo mu bwoko bwa Yiha gatatu ituruka cyangwa se inakorerwa mu nganda za gisirikare Istanbul mu gihugu cya Turukiya, ishobora gutwara ibisasu bya misile birwanya ibifaru bya Omtasi. Igishushanyo by'umwihariko cyayo kifasha n'ubundi gukora ibitero bikwiriye mu gihe yiyumvira inyubakwa zitari nkeya cyane nk'uko bigaragara. Ariko rero izo drone za kamikazi by'umwihariko byemezwa ko ntacyo zononye kuko FARDC yahise izikorora cyangwa se yahise izirasira mu kirere, bikaba byarabereye by'umwihariko hafi y'ikibuga cy'indege cya Kisangani, aho baciye rero babwira abenegihugu bahawe rero by'umwihariko bahegereye kwimuka bakava muri icyo gice kugira ngo rero umutekano wabo ubashe kuba wamera neza ndetse ubashe kuba by'umwihariko wacungwa neza cyane. Ariko kandi nyuma y'uko Rwanda rwa leta ya Kongo ruherutse gushinza umutwe wa 23 kuba ari wo wakomeje cyangwa se wagerageje kugaba kiriya gitero, amakuru akomeje kugenda aratugeraho muri kano kanya aravuga yuko umutwe wa 23 wamaze kwemeza neza yuko ari wo wagabye kiriya gitero mu mujyi wa Kisangani. Ihuriro ry'ingabo rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko nk'uko bigaragara ryatangaje ubwo M23 ryatangaje ko ryagabye igitero cya drone ku kibuga cy'indege cya Bangkok nk'uko bigaragara Kisangani mu ntara ya Chopo mu ijoro ryo kwa 31 Mutarama rishyira ku ya mbere Gashyantare 2026. Ku itariki ya 3 Gashyantare umuvugizi wa 23 bwana Lawrence Kanyuka yasobanuye ko iki gitero cyari kigamije gusenya ahantu hategurirwa ibitero bya drone kuri iki kibuga cy'indege bigabwa rero mu bice bigiye bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo nk'uko amakuru tugera bivuga. Bwana Lawrence Kanyuka kandi yasobanuye ko M23 itazareberera mu gihe ingabo za leta ya Kongo zizaba zigikomeje kwibasira abasivile, kandi ko ahantu hose zikorera ibyaha izaziyasanga kugira ngo rero isenye ibi bikorwa cyangwa se ikibi gishobora kuba cyaturuka. Yagize ati M23 irahamagarira ubutegetsi bwa Kinshasa gufata umwanzuro udasubirwaho hagati y'amahoro ndetse n'intambara. Ati niramuka ihisemera amahoro agomba kubahirizwa gahenge, nitama intambara izaryozwa ibyo izakora byose n'ingaruka zose zishobora n'ubundi gukurikiraho. Iri huriro ryatangaje ko kandi leta ya RDC idakwiriye kwegeka iki gitero ku bandi kuko rero ari ryo ryagabye iki gitero muri Kisangani, kandi ko mu gihe yibaza n'ubundi ku nkomoko y'ibikoresho byifashishwa muri uru rugamba ikwiriye kwibuka ko ku kibuga cy'indege cya Goma ndetse n'akavomo hafatiwe byinshi. M23 kandi yamenyesheje leta ya RDC ko atari yo yonyine yemerewe gukoresha drone ndetse n'abacanshuro.
Ibi bibaye kandi mu gihe kugeza amagingo aya ngaya hakomeje kugenda hagaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, hakomeje kugenda hagaragara amakuru aremereye cyane avuga yuko n'ubundi leta ya Kongo yari yabanje gushinza umutwe wa M23 kugaba iki gitero muri Kisangani ifatanyije n'u Rwanda. Ni mu gihe n'ubundi u Rwanda rwo rwakomeje kugenda ruvuga yuko nta ruhuriye n'ubutegetsi bw'umutwe wa M23 mu bikorwa bigendanye by'umwihariko no guhangana, ariko kandi kugeza amagingo aya ngaya inkuru zikomeje kugenda zitugeraho zikaba zikomeje gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko intambara ikomeje kugenda ihindura isura. Kugeza uruhande rwa leta ya Kongo rwo rukomeza gushimangira ndetse no kurugaragaza neza yuko rwiteguye kuzakora byose bishoboka ndetse no kuzakora iyo bwabaga mu rwego rwo kugira ngo rukomeze gukingira ikirere cyarwo mu gihe iki kirere gikomeje kugenda kigeramirwa n'ibitero bikomeje kugenda bigaragara. Komereze kuri inkuru ikomeje kuvugwa aho umuhungu wa Gaddafi cyangwa se wahoze ayobora igihugu cya Libya yamaze kwicwa arashwe, nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Ni imwe mu nkuru zikomeje kugenda zivugwa, ariko kandi ndayihuza ni inkuru ivuga yuko by'umwihariko Amerika yaba yamaze kugenda irasa ubwato, nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Iyi ni imwe mu nkuru nabanje kugenda mbararikira kare cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Umuvugizi w'igisirikare cya Amerika yavuze ko indege nto y'intambara itajyamwo umupilote uzwi ku izina rya drone ya Iran yahanuwe kwa kabiri ubwo rero yegeraga by'umwihariko inashishikaye ubwato bunini cyane bw'intambara bwa Amerika bwikorera indege z'intambara mu nyanja y'Abarabu. Kapiteni Tim Hawkins, umuvugizi w'ibiro bikuru by'ingabo za Amerika, yavuze ko indege y'intambara yo mu bwoko bwa F-35S yahagurukiye ku bwato bw'intambara bwa USS Abraham. Yahanuwe rero iyo drone mu buryo rero bwo kwirwanaho mu rwego rwo kurinda ubwo bwato hamwe rero n'abasirikare babukoreraho. Ubwo bwato kandi bwari bwari mu ntera igera kuri kilometero hafi 800 uvuye ku nkombe y'inyanja ku ruhande rwa Iran. Ubwo rero iyo drone yabusatiraga mu mugambi udasobanutse. Nta bikoresho bya Amerika kandi byangiritse ndetse nta basirikare bahagiriye ikibazo. Bibaye mu gihe kandi Amerika ikomeje kurunda abasirikare ndetse n'ibikoresho muri ako karere, mu gihe kandi ubushyamirane buri hejuru hagati ya Washington DC ndetse na leta ya Tehran iyobowe by'umwihariko n'abiganjemwo na leta ya Kisilamu. Ntacyo Tehran yari yatangaza kuri ibyo byabaye ku munsi w'ejo kwa kabiri. Perezida wa Amerika kandi Donald Trump yakangishije gukora igikorwa cya gisirikare muri Iran niba itemeye kujya mu biganiro bigamije kugera ku masezerano yo kugabanya gahunda yayo yo gutunganya ibisasu bya kirimbuzi yifashishije ingufu za nucleaire. Mbere yari yavuze ko kandi bishoboka ko Amerika yagira ikikora by'umwihariko kwihashya rya Iran ndetse n'imyigaragambyo yiciwemo abantu n'ubundi yo kwamagana leta ya Iran. Nyuma y'ihanurwa ry'iyo drone kandi ya Iran, Koloneli Leyavita, umuvugizi w'ibiro bya perezida wa Amerika, yabwiye televiziyo Fox News ko ibiganiro hagati ya Amerika ndetse na Iran bigiteganyijwe kuba rero n'ubundi muri iki cyumweru. Yavuze ko kandi Donald Trump agishishikajwe buri gihe no gushyira imbere rero diplomasi mbere na mbere, ariko kandi Leyavita yongeye ko Trump afite amahitamo anyuranye ari ku meza kandi ayo arimo rero no gukoresha imbaraga za gisirikare. Mbere umutegetsi w'ikirenga wa Iran Anatoly kuko bigaragara yaburiye ko igitero icyo ari cyo cyose cyagabwa rero kuri icyo gihugu cye cyateza intambara muri ako karere kose hano mu burasirazuba bwo hagati, nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Nkomereze kuri inkuru ikomeje kugenda ivugisha abatari bakeya nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, aho uyu muhungu wa Gaddafi yamaze kugenda yicwa arashwe, nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga, nk'uko bikomeje kugenda binatangazwa.
Saifa al-Islam Gaddafi ni umuhungu wahoze ari umukuru w'igihugu cya Libya Colonel Muammar Gaddafi yamaze kwicwa arashwe. Umukuru w'umugwi wiwe rero by'umwihariko wa politiki wemeje ejo kwa kabiri urupfu rwa Saifa al-Islam w'imyaka 53 yigeze kuba rero afatwa nk'uwari kuba samuragwa cyangwa se kuba ari kuzasimbura se ku butegetsi. Umushingwamanza wiwe nyine yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza AFP ko by'umwihariko umugwi w'abakomando bane aribo rero bamwiciye imuhira iwe mu gisagara cya Azintani, nubwo rero bitamenyekanye neza abakoze ibingiye baribo. Mu makuru kandi by'umwihariko avuguruzanya ku rupfu rwiwe, mushiki wiwe yabwiye imbonesha kure yo muri Libyan TV ko yari yapfiriye hafi y'urubibe rw'iki gihugu jyana na Algeria. Mu gihe kitari gito kandi Saifa al-Islam Gaddafi yaboneka nk'umuntu wa mbere yari afite kandi ijambo kandi atinyitse mu gihugu nyuma ya se wiwe nyine warongoye Libya kuva mu 1969 kugeza gushika ku ntwaro yiwe nyine isenyutse hanyuma akicwa. By'umwihariko ni mu ntambara zabaye muri za 2011. Uno muhungu wa Gaddafi kandi yavutse mu mwaka w'1972, yagize uruhare rudasanzwe mu kunagura imigenderanire n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi kuva muri 2000 kugeza by'umwihariko ku iherezo ry'ubutegetsi bwa se. Ise wiwe nyine amaze gukomborwa, Saifa al-Islam yarafunzwe n'umugwi witwaje ibirwanisho w'abakeba mu gisagara cya Zitana mu kiringo cy'imyaka hafi 6, yagirizwa kugira uruhare rero rudasanzwe mu gutuza imyerekano yamiriza leta ya se. Sentare mpuzamakungu cyangwa se by'umwihariko urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwarashatse kumurengutsa ku byaha bikorerwa rero kiremwa muntu kubera uruhare rero yagirizwa mu gutuza imyerekano y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri za 2011. Muri 2015 yaciriwe igihano cyo kunyongwa atariho by'umwihariko ari kubera uruhara rwiwe mu ruhigi ku bari mu myerekano, ndetse na sentare yo ku mugwa mukuru i Tripoli mu gihugu cya Libya mu burengerazuba bw'igihugu ku cyicaro cya leta ishigikiwe n'ishiramwe ONU nk'uko bigaragara. Ariko nyuma y'imyaka 2 yavuye rero ari kurwa n'umugwi w'abarwanyi mu gisagara cya Tobaruka kiri mu buseruko bw'itegeko ritanga rero ikigongwe. Kuva Gaddafi by'umwihariko yapfa, Libya rero yacitsemwo ibice bigenzurwa n'imirwi y'abarwanyi igitandukanye, ubu ngubu ikaba kandi igabuwemwo kabiri na leta zibiri zikebana nk'uko bigaragara. Igihe se wiyo by'umwihariko yari akiri ku butegetsi, Saifa al-Islam Gaddafi yari afite ikibanza kidasanzwe mu buzima bw'igihugu, akaba ari nawe kandi yayoboraga ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru, nubwo nta mabanga yari afite by'umwihariko muri leta. Harimo kandi ibyatumye se wiwe aheba umugambi wiwe wo guhingura ibirwanisho ruhonyanganda by'ubumara. Ayo masezerano kandi yatumye iki gihugu gikurwa ko ibihano cyari cyarafatiwe, kandi bamwe babona uno muhungu wa Gaddafi nk'umuntu yari yiteguriye n'ubundi impinduka nziza no guhindura Libya mu buryo buboneye. Saifa al-Islam yamye kandi ahakana ko adashaka gusubirira se wiwe, aho yavugaga yuko ubutegetsi atari itongo umuntu atorana. Hagati aho kandi muri 2021 yatangaje ko yari kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yavuye yuguruzwa mu kiringo kitazwi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Leta ya Libya rero ikomeje kugenda igaragaramo ibibazo bikomeye cyane nyuma y'urupfu rwa Gaddafi. Igihugu cyahoze ari nka paradizo bucyamaze kugenda kiba isibaniro ry'intambara, nubwo badakunze kubitangaza. Ariko kandi ubu ngubu abaturage ba Libya ntibakirwa bashakisha cyangwa se ngo batakambire leta, ahubwo ibyo bifuza ndetse n'ibyo bashaka babisabisha urufaya rw'amasasu. Bashimire mwese abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe. Nyamuneka ushobora gutanga igitekerezo ukatubwira ingingo yifuza ko dushobora gukomeza kugarukaho mu makuru n'ibiganiro byacu, ugakanda like amakuru n'ibiganiro byacu ukanabisangiza ku nshuti zawe. Mwese nkomeje kwifuriza kugira impagarike ndetse n'ubugingo ndetse no kugira ubuzima bwiza.